Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya men, ngomong. Jadi simkuring sareng jaya lah bade non bade mana doman jadi artinya mudah-mudahan nih aya manfaatnya khusus ke orang umumnya. Mudah-mudahan aya penonton kalau seserian karena gawe jangan lupa dukung channel kami ya. Jangan lupa follow. Ngomong bahasa udah tong follow Instagram jangan Riki 27 yang kalau channel pesantren kan Indonesia bagaimana channel tipe itu bisa channel pesantren Al Barokah. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, share tombol masalah seperti itu. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa bil ilmi khayra khalqihi wa littaqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin 'azimi sya'nihi lam taqwihi fa ushribat ma'ana dhamiri sya'ni fa'aradat fil hani bil alhani thumma salatu ma'a salam lillahi ala nabi afsahil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du fa'lam annahu lam mukhtasar yulwa ala al-kalami mukhtasar wa kana matluban ashadda talabin حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة دقيقة المعاني وأنه على أولا أي علماء إذ كلمونه لا يفهما وكان خير كتبه صغيرا كرسة لطيفة شهيرا في حجرها نظرتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي وقد هدفت منه مع الهدنا وجدته فوائدا بهدنا متهما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صادق صديق يفهم قول الاعتقاد وثقي إذ الفتى حسب اعتقاده رفي وكل من لم يعتقد لم ينتفي فنسأل المنان أن يجيرنا لنريه ضائفا أجرنا وأن يكون نافعا بعلمه من كان بحفظه وفهمه وأن يكون نافعا بعلمه من كان بحفظه وفهمه Nuhun kami anu tos nonton, mudah-mudahan aya manfaat sebenarnya kami urang jadinya udah kami sedang nonton. Mudah-mudahan anu nonton sing digambarkeun rezekina anu jomblo sing menangkeun pasangan anu terbaik dan nikah anu geus nikah ditinggalkeun deui atuh salaki atau kemudian buru-buru nikah nikah yang banyak gitu. Nyata Assalamualaikum.